arube. Bas, chamga tukul jamana gab Jehovah engolo ituro lo mitei. Kimeje kitoro Jehovah eng wigini oge nyamu ga ogone barainda ga sobit ke watukul ginet ke lesson. Lesson na balet na ba kwata ini kwata it na ba ayeng mesiga ba kwata na ba soma ga tarawangman. Kimeje ga magongoi amu barainda ga ogone asobit ke chiga ay tukul jiga ngalali ke kasa tugetap Jehovah kubun suruti ke trilen. Kimita ko bai tinek sama ko tabrane cebendi ko tare tiga tukul ngali atap kan etishet. Engane ke gurnas tu benara maru kine tiga lesson ne metini ko ngalali ko lene ko ginet kay kale ito no gap ko gesunet. Engito no gap ko gesunet ko mitay kanet shetorit na mitay na ibeji tukul nga ber na beso ko mwa ko engane ay bebetap chuma mos akimabili ngalali ko lene bebetap chuma bili ma otiot ne ma yegi kurse ameja gaji ko baitini kimito wasawi tetastai ko bar wege asawi tetastai lesson austaje mwalimu mo yana robo Oi, kongwe mising ramaru. Ane ko pasta nyalile ami betutap Jumatatu de magulen boisiet nebo sigunet. Ngalale mising aba Jona. Ak Jumatatu nebo ngalale agobo Belshazzar werutap Nebukadneza ingikorta. Ane ikortap nekitindo Belshazzar ko laitoriat. Otogotin ak kwek tugul. tongoi Kongoi mising arube basta kwanendet Lilian Maswai. Amite betut nebo kosomok kasi ak ketore betut nebo kwang'wan kasi anan keyoe summary nebo lesson nebo quarter ini. Ko kosomok kasi lesson kolen kayametab ainetab Euphrates. Atyo keng'alale eng Cyrus kirwogindet nekure Cyrus neilat. Ko kongoi mising. Autogotin abwati ale okere mami kiboitinik chok aeng'u hasta Ngetich ak Evelyn Tarus. So kongoi mite rutoi tuwai so kemite ketononi eng kimasta nenywanet. kongoi mising Lilian magameje ke utie ke mwa gongoi agobo ijek tugul je isube jengugit kamugol igumwe agobo kit negibe engla betut ko yega ogas ko baitini jago moy ko gongoi amu mi de bik ki gago temo nguno asobet ko ebi engugit konye ko gindai ko netisiet no gotinye gago ba berutetab tiondo kana mwet ak tuguk ke jang joge net ko engugit konye engla wigit ketinye bik chepchinit kanetisioni jesire bokol mut engla wigi kitorori Jehova amu notok agelenjinok kongoi mising amu otesetai osioji sirutik kou bichu kibo Berea chekimeche konai ngot ko tos iman ng'alek chekisiren sirutik chetililen. Kitindoi biik chekoimuch kong'ololwech eng wikit konye kolechech kongoi eng kanetisioni nekoibor kole kimite tugul kibagenge eng kanetisiet koipchinit ako tesetai kosiochi akichek kou kisiochi. Kitindoi chito nekikure Daniel Sukot nekamwa kole very interesting lesson discussion. Let the only Lord we serve bless you abundantly. Daniel Sukut from Sangalo location, one Sangalo Township Central SDA Church. In Sangalo SDA Central Church, Kongai Daniel. Kitandai Jane Bor, Nagala may God bless you people. Ingot this work Jehovah, Kagu ang Net, Nabunabarak. Kongai missing, not the tool Nagasami, Yelegan Net, Kubun Kamuktained. Kola Naomi chelagat amen kongai Naomi amu kimi bageng netisioni Samuel Gogo wogale wholesome guys we are humble thanks so much for amazing lessons presentation kongai missing Samuel amu ka limited ngimite jenga netisiet ablogo yek Daniel Gemboy kale amen agonde unek kiba saet Jinegit law.
chekamwa kobarwech kole kimi kibagenge tugul eng oretab sautik. Interesting lesson, P-players. Kamwa Shadrack to kole P-players. Kongoi Shadrack. Sela Jepkwony kokalak na amen. Akonda mauyat nemite netindo tuguk chebendi barak. Kole thank you my teachers. Appreciate your recognition. You are doing a wonderful work. Tubarikiwe sote kwa pamoja. Kamwa jita negegure Ruth Chepkorir. Kala gongoi enganeti kinetishe eng lesson. This must way. Kala you make the lesson simple and easy to understand. Keep up the good work. Gongoi Daniel. Jehovah ne ay mauna toshik. Konyamnyamitu. Mama Jehovah kwa yagi kwa ugi tutugu. Ibor ngore symbol asobit koguya ga tugul ne somani. Agot na labati kala sir kot gorjita ne labati ko amuj ko soman matungo labati sibit oto somana sagara ngap ko lenyi do labati maso mangom nyi ga jakte lagne ne ko ngonde labati ne tiay somani gara ko tigu yela ga mane ko ngoy Daniel this masore amunga lianda na otak anpet ko galle anpet people servants of God ko nga missing ko ngaginye an Elizabeth Elizabeth Mabor kala Elizabeth kitagainet kala gongoy missing ngobiri ro Jehovah ag na baleti ko Josephine Jeptonui Thomas na ngato mi je age ngato ko mi lainday kala gongoy missing ngane tikab lesson kamwa Josephine konyo Naomi chela katagne nagale I'm an Adventist but there is a song which sings kima jeiso eng Matayo gole yoger negweje gotorone ole tilil ingoguyo nesomani ine nesomani kolega gorik petut yete kotep kole who is this person being mentioned here and in what time, now or before? Kongoi eng Naomi mitei kitabu ta Matayo no to tamagang kachine tamanang mut kosume so kumngawej pasta nyalilay ko nete kitigin ngatok wal ngaldian nakakatep Naomi amagita lesson atian na balete ko Shadrack bro nakale kararan got maunati kongoi Shadrack amu jerset negego nech yegibendi yegite stag netige lesson arabikyok asogabit ke testai ngane tishit ameje gesa yechenge gaji pasta ko wal tebujetam Naomi ak ngap ko ke testai nyotok ke beleso na bawgine onge sanyon kimeje gitoro nga muktendet Jehovah mu parainda ngego ne jasobit ke bwa tai ngunga muktendet ibu mugul lwekyo ki diot jeusiotin chege go use joindet engugit kamogol kingen gele ungung ole genyorchini kasobet ole genyorchini galiet ole genyorchini gitaget tugul makini gei nebo sobondab koigeny igonde metut nebo kit age tugul yech aginde Jehovah emoni agitinye amune agoba achek agoi tun getebi koboten koigeny are ginetigele suneni iyotwejitik cheborit agonyek asobit keger tuguk cheejen cheinete yejobe jogobon atonito nyoni amune taksomen yo engeiso itinde nyo amen samaja gaji barainda basta asobit kolde buteta yoger negiwejo kotonono le tilil yetiege dasta singleson ko ngetato karibu basta kongoi missing kongoi Ramaru kongoi eng Naomi chelagat nagatep tebutiet kasame kityo Ramaru ale tieni uyo tiendo nekicham ketieni kotos tien stanza agenge kityo kicham kotieni kiboitiot Aram Ngetich ne jam go gure geneo jam go mi kainet Aram Ngetich kale yoger kiweche kotonone ole tilil ingoguyo inene somani amugagorik petut yemwa Jeiso eng Matayo gole yoger nekiweche kotonone ole tilil ingoguyo inene somani amugagorik petut
Kamwa katkin yoto specifically negative Naomi. Kongoi mising, kongoi Ramaru. Kongoi ing tino, kongoi amu tebutieni. Ing kanetisyenyo tukoisubechi Naomi, konekit kokewalu tebutieni. Ing kitabutab Mathayo 24 koitenyi ko 15 amache asoman ng'olyot nemwoe kole amu ng'alalani ko ng'alaletab Jeiso neking'olole akobo tuguk chemitei eng betusiek chotok ak tuguk chetun kobitu eng betusiek chebo let. Kale yooker anyun ng'emindet nebo ng'emisiet nekimwa mautyo Daniel kotonone ole tilil ingonai inendet nesomani. Kangekas eng tiendo kokamwoiwech kole Jeiso oker anyun ng'emindet neng'emisie. Amache inam ng'alechotok oeng. Ng'emindet neboisienyi nyokong'emisie kotelele ole tilil. Ya kotelele ole tilil kong'em. Kong'eme ne? Ng'eme boisiet nebo oldab ole tilil. Iweke Daniel 7. Ngiweke Daniel 7 komwoe akobo tiondo nebo ang'wan. Imi tiong'ik ang'wan. Tiondo netai ko kiu ng'etundo, baunatet nebo Babylon. Tiondo nebo oeng ko kiu kerit ak kikosutok amu koboisie kelyek oeng ak kindoi karasoik 3 chekimite kutinyi chekibo baunatosiek chekinyokotuiyogei chekibo Medik ak Perisik. Lakini kokitindoi general 3 chekindochin baunatonotok. Agenge ko ki Cyrus ak baunik alak cheu Darius. Baunatet nebo ang'wan ko ki kim ak kichepchep. Baunatet nebo Unanic Greece nekindochin werit kijanayat nekiming'in nebo kenyisiek 33 nekikure Alexander the Great. Kingobata baunatonotok konyo baunatet nebo ang'wan nebo karik. Karnet amu Rome kekure baunatet nebo Rome. Baunatetab Rome ko ki baunatet nekingesiche Jeiso ko kibaunishe baunatetab Rome. No ikose eng kitabutab Galatiek 4 koitenyi ko 22-23 komwoe kole kingakoit betusiek chekiyamgei koyok Jehova werinyi Jeiso. Ko kikisich Jeiso eng betusiek chekakochop baunatetab Rome oratinwek chekibendi. Sikose imwoe kelen all roads leads to Rome. Ko kichop oratinwek ing ng'ony komugul mami baunatet nekiyai tuguk cheu chotok kosir baunatetab Rome. Kicheng asikarik chekitindoi karik chekimen. Kingobata baunatet nebo Rome kopcheak ing kelyekab Daniel 2 chekokisoman wikit konye kele kibit baunatosiek 10. Baunatosiek cho 10 komaikuiyogei akomeng'is eng oret na agenge. Yetokotesetai baunatosiechu 10 cheu Germany, cheu France, cheu Switzerland, cheu England, cheu Portugal. Baunatosiechu tugul komaikuiyogei amu mite tokwek. Alak baunatosiek chu kekure European Union amu baunatosiek chekikekuiyogei akotuiyogei eng oret nekituiyogei lakini ma agenge. Amu baunatet age tugul komi president nenywanet. Kingotokotesetai baunatosiechu 10 keisto kuinoik 3. Kale kimong kuinoik 3 eng kwenutab kuinoik 10 chekibo tionyi eng Daniel 4 eng Daniel 7. Nguno isomani Daniel 2 akiweke ikuiye morichu 10 anan kelyek chekimi keltebesaik 10. Kale keisto 3 amu tionyi ko kingomong komatindoi kaina ako kim akotindoi karik kelekyik kobo karik. Kale keisto 3 ko baunatosiek chekiisto 3 ing history nebo ng'ony kekure Eruli, Vandals ak Ostrogoths. Ningiker baunatosiek chotok agenge eng kwenutab baunatosiek chotok 3 ko kimi North Africa. Kebeberta nebo Egypt, kebeberta nin ing tai olikinye ko kikiisto chotok.
Kingeisto somok kale kobit kuinet age anan kibit kuinet agenge ne kuinoni ko kitindoi konyek oeng. Kuinoni kotindoi kutit, kuinoni komatindoi itik. Yani kuinet nekimong kole kotindoi, ko kuinoni ko bounatet nebo Rome nebo kristianatet nekikure Papal Rome. Kendochi kanisa akotindoi bounatet nebo emet. Kanam bounatet nekikure pagans, biikab torobek, akonam ng'alekab dini chebo kanisa kotuyogei koek Rome nekindochi kanisa ak Rome nekindochi bounatet nebo emet. Kekure Pagan and Papal Rome. Kondochin bounatet ak bishop nekibo Rome nekikure Papa. Ako Papa noto kikure Constantine. Ngisoman eng history komwoiwech kole Constantine ko ki emperor nekikim kabisa nekindochi emonoto. Bounatoni kokanyokonam bounatosiechu tisab amu twegu kong'ololi ng'alet ngisoman Daniel 7 koitetab 25 ak 26 kole king'et tionyi kuinoni kong'alal ng'alek chenyikisen chebo chubisiet. Komutech akoi kitabutab Mang'utiet 13. Mang'utiet 13 komwoe akobo tiondo nekimong'une nyanjet akonyo tekekeran kobit ako tiondo nekimong'une emet akotindoi kuinoik oeng ako arwetab kechir. Bounatet chetindoi kuinoik oeng. Kekere kuinoik bounatet kong'olole akobo serikalit, bounatet nemite emet neindochin kandoindet. Eng nwokindo kameche kityo amwochi Naomi ale yekamwa sirutikab Jehova kole yekoker netindoi ng'emisiet nekiwechei ko nekiweche eng sirutikab Jehova ko kaboisie kimnatet nebo kanisa kowech kaptisisio nebo kamuktoindet, kowech kaptisisio nekisorune biik. Koek inendet bounindet nebo kanisa lakini kanyokotebe kotab kamuktoindet akong'em ng'emisiet kopirto kristianik kobit kito nekekure usisiet nekikius kristianik. Ng'o nekabois? Kakiboisie kimnatet nebo chito neindochin kanisa akokweri kandoindetab emet kotuyogei kit nekekure state and church. Ko betut nekatuyogei serikalit ak kanisa ko kim bounatetab karik chebo emet amu kanisa komaboisie tangus kaniset igoigoi biik, lakini kito nenyokwoe boisiet nekasuldaet ko serikalit amu tindoi askarik ko kikibar kanisosiek. So kameche amwochi kityo Naomi ale bounatet nekibo tai nekibo Rome kondochin Papa nebo Rome eng bounatosiek chekibo Constantine ko inendet nekinam serikalit akondochi wekse anyun tuguchotok eng betusiek chebo let. Ako tuguk cheyookse eng betusiek chebo let ko atindiot nekiyookis eng emetab Rome ko atindiot nemeche kwaakis eng betusiechu kimi. Neboisie nguno eng kitabutab Mang'utiet 13 ko arwetab kechir. Na arwetab kechir kotindoi kuinoik oeng. Bounatetab emoni ko bounatetab America. America kotindoi superpower nebo dunia tugul. Ko betut nekiyokoito America kosob toretetab kanisa koyokto eunyi kokochi Papa nebo Rome sikobit konam ng'echeret nebo kanisa kotuyogei serikalit kondochin superpower akonam ng'ony komugul tugul kekasit ng'atutiet nekang'at Papa nebo Rome anan Papa netilil akong'em makioldoi ako makomi kiy neale akoi tindoi berurutietab tiondo. Ko tuguchotok komite tai. Nakamwa sirutikab Jehova kole yekoker nitok ng'emindet
kong'emei nganaset nebo Jehova ak biikab Jehova. Kobite usisiet nekikius biik eng konditiotab Constantine ak serikalitab Rome nekibo tai. Kokameche amwochi Naomi ale ng'alek chekiyookis eng tai koyookse kokeny eng tai nyo. Tuguk chekiyookis eng let koketyinkei atindiot. Amu ikuitosi ile koking'alale wikit konye kele kakuyet nekikuitosi maunatet nebo kitabutab Daniel ak ng'ang'utiet keboisie atindonik chekiyookis chewendi koketyigei kokeny. Kongoi mising. Kongoi Mchungaji. Kakenyoru kanetisiet nebo walunetab tebutik cheotebei. Otestai oteb tebutik kounotok asobit keigitu tugul kotugul. Are kimeche kewe anyun kiro lesson nenyonet nebo wikitab let eng kwataine ak kakimwa kele ng'oliot nekinetigei ko itonwekab kagesunet. Eng kebeberta nebo tai eng lesson ketinye ng'oliotab metit nekinyorchini kitabutab Jona 1:9. Awendi asomani kitabutab Jona 1:9. Alakilenji ichek Aebronindet ak aiwei Jehova kamuktaindetab kipsengwet nekiyai nyanjet ak emet. Kimeche sitikebe mising kinetkei ng'oliondono, ng'oliotab metit neo eng kanetab keran. Yeitye kele imuktoi ano keboisie akichek ng'oliondonoto kiboisie Jona eng kasarta nekimitei eng kekoshek chebo let. Eng wikini kinetigei akobo bandab Jona koendi Nineve. Kiyoknotet nekiyokto kipsengwet koyokto Jehova kolechi ng'et ak iwe emetab Nineve iib logoiwek chemechen. Kinetigei kora akobo kabutetab Babylon. Kimeche ing kanetik chebwonei kobendi sikonetech akong'alale akobo atindonik chekibit eng olinbo Babylon ak kenyoru akot kiro baunatetab chito nekikure Cyrus nekindochin baunatet nekibo metik ak peresik. Ak keker kele keker lagokab Israel kobendi akot akoi emetab kayamiset. Eng yutok keker kele anga kanetisioni kimeche kinetkei betutab rani kotindoi nga kibo betusiek chekibo tai, atindonik kibo betusiek chekibo tai kotindoi kanetisiet akobo kasarta nekimite nguno nebo let. Kale kikisir asobit kinetegei. Kit age tugul nekisire sirutik chetililen kokikisir asobit kinetegei. Ng'oliot kityo nekamwoi lesson ko kaleche eng kebeberitak nyolu keribkei asobit kisomani sirutichu konyolu keker eng boroiyet asimakimakan kityongon conclusions anan ketil kele ni kotepche kouni ak kamaunotok. Nyolu kinetkei eng ruchinet eng kandoiset nebo tamirmiret netilil asobit kimwae kele kakuyetab ni koni ko kakonech tamirmiret netilil kakuyonotok asikemwa kit neu eng maunatet. Kale mabit maunatet eng kamugetab chi ako eng kainoset ak kimnatet nebo Jehova nekimuch kosuldae kokon maunatoshek ako Jehova kora neisuldae. Eng notok konyolu keker eng oretab tamirmiriet asobit kikuye eng tamirmiriet ak kenai yeng'ong'okse maunatoshechu eng oretab tamirmiriet. Kimeche as kiro betutab Jumapili nemwoe akobo maotiot nekale maotiot nemaiegei kurset. Nitoni ko maotiot nekikure Jona. Kitabutab Jona 1:1-2 komwa kole kinyonji ng'oliotab Jehova Jona weritab Amitai kolenji ng'et ui Nineve nganasanoto ko ak ititenji amu kakotokos yaitien mwatainyo. Kakiyokto maotiot Jona kwa emetab Nineve kurset nekure Jehova inendet eng kutinyi kolenjin ui ititenji bichu amu kakoit yaitien mwatainyo ak kebendi kikesu nganaset. Kitomo kityongon ekoshek 40 ichegei asobit kikesu nganaset nebo Nineve amu yaitwogik tengekwogikwak chekiakwai kukoinatet ak tuguk chechang chekitesetai eng emetab Nineve. Kale kiyoktas kiboitiondo kelechi ng'et ui nganasetab Nineve amu kakotokos yaitiet. Wi iteche nganaset lechi kikesu. Ki
kole kinganda tindetab Jona ko kale kimaicham Jona kwa emetab Ninive ko ye kikiyokto noto amune sikase kelen maotiot nemoiyeke kurset kangokurin kipsengwet itau iyai ng'olyong'ung neter. Abwoti kimiwa kasarta agenge nekitun abun tugun chekimeche kouen kidogo konyo chi nekisirwa barwet akolenjo ara maru kase kanyo barwet kiyokune lakwetab sukul kekochi konamin keut wai lakwet neibu barwet koipchin mwalimu ara maru lakwet koba class agenge mengen akot kole ng'o nekekochin barwet eng barabara kong'enye koyat barwet anyayat barwet katebe lakwet kokonu nga barwet kono mongen kokona chi barabara as kong'ep koko asoma barwet kay kole barwet ara maru kikimite tuwai tuyet ole Bagamura ako in kongotorue koskoleny chioni mi kwondo nyu kochobe amitwogik lagok chikoni kalawe mesa ale ng'alene kitanda ale ng'alyelda chioni kale ng'ete alyeldoi kale komong in lapkeiyet nekimong'une kot barak kala komong biik oeng'u chelochi ngoroik chelelachen elach chekotebena kolecho ingen chile kole ara maru kala alenjo angen ara maru kikimite tuwai tuyet Kamura kole barwet kei kale kolenjo malaikayat nito bichu chelelachen chekilochi ngoroik chelelachen wenyon akitech ara maru ilenji makat kwai ki kole kamameche amwa kiyoto kekilecho ai ilenji kwai ki ako ngot komayai komei nematiny kakorik meenyi konamgei ak karwatitet nekibit kora nekakile kirwatite chi akole lecho ara maru komayai ki komei lakini kingokakonyo barwani akoi koyokune lakwani ipkoit abakutuny ale Jehova mwanyun barwani ile ne barwani kolenjo walunetab kutitab kipsengwet ngot komeman ng'olyondoni kotos ngotakochochine malaikayat kotitinye nafas isire barwet asiyokune lakwa asikonyo amu keu komite tuguk alak kele ajija ndakananera nekelen kachorchake malaikayat ngoinyu ko ngot komi kasi age tugul nekaoe ametoi akalabat lakini kenyoru barwet isire kole siyoboletyo ara anyor ara maru kamanyoru nafas ale ngasir barwani ya tugul kondoi asyosu maotiot nemoiyengi nebo lembech nekaboisie keyan koboisie shetani koboisie ng'alekab kipsengwet kobirberishe kikikochi kiboitiondo nekikure Jona ng'olyon neu noto kelechi ui makikochi chitkei kisir no kifabrikaten inegei lakini nep Jona ko kibun kutitab kipsengwet ako kitibitisheni eng atindioni akoi ketar eng let kenai kele kibun Jehova ng'olyondoni eng let bikyok ko kale kiesio Jona akonam banda kwa Tarsis kale kilany melit kale kolipan chepkondok chekimokotin chebo melit makwo Ninive lakini kilipan kwa olimbo Tarsis kale king'ep komite oret amu kingen atindietab Jona kale kous melit kokakwo Jona kot koru eng olimbo melit eng orit olin kale kowaskei nyanjet kous usonet kale kome komalukta melit in usonet no ak nyanjet waves chebo nyanjet lakini kale kiwokye biik kosa chitugul cheptolelinyi ak eng let kenyor Jona komite korue eng olin koluchi kelechi ing'o chichi neirue kakibeku nyong'et sa Jehova neng'ung tamangap kenyoru sorunet as eng yutok keker Jona as konyonei barakutab melit ak eng yutok kasar barbarek kong'ap kotoi kasar bichu barbarek kele tos kabunu ng'o yeityo nekakomach komaluche tuguk che nyanjet kesar barbarek kobutyi barbariat Jona kong'ap kobutyi barbariat Jona kelechi ng'o ketebe as Jona kelechi ng'o koteb kole Jona as nekang'oliot koba barwet kitabutab Jona agenge koitini ko 9 komwa Jona kole
Ai branindet ak aywei Jehova kamuktendetab kipsengwet nege nyanjet ak emet. Ko yung ng'alyotab metit ne kakinetkei. Ng'alyot ne kang'alal Jona ko ng'alyot ne kergei ak nemite kitabutab ng'ang'utiet. Yekisoma eng kitabutab ng'ang'utiet 14 koitinyi ko 6 ak 7. Komwa kole akiaker malaikayat kotirane eng kwenutab kipsengwet kotinye logoiwek chemiach chebo koikeny komchin ichek chemenye ng'ony ak bororiet age tugul ak oret age tugul ak biik alak tugul ak komwoe eng kutit neo kole oiwe Jehova akokochi torornatet amu kakoi saitab kirwokenyi akolosu inendet nekiyai kipsengwet ak ng'ony ak nyanjet akonde metusiekab beek akolosu inendet nekiyai kipsengwet ak ng'ony ak nyanjet akonde metusiekab beek. Kole Jona ine sore kole Jona ai branindet ak aiwei Jehova kamuktendetab kipsengwet nekiyai nyanjet ak emet. Ko eng ng'alyot agenge ne ng'alale Jona, ng'alyot ne ng'alal Jona atkinye ko ne ng'alale eng kitabutab ng'ang'utiet ne ng'alale akobo betusiek chebo kakesunet, betusiekab let. Kiek Jona maotiot nebo betusiek chebo let amu kikibendi kikesu nganasetab Nineve. Kale kikimeche kikes nganaset ak kiyeshe Jona kuya kekas kwo. Kale kwo olimbo Tarsis, kale kitumtumgei melit, kale kikiwirchi anyun nyanjet. Kitebe bicheke kolenji ara anyun amu kakobutyin bororiondoni ako iye branindet kimeche keitene asobit kosis nyanjani. Kale kole Jona okanapcho nyanja akowircho nyanjet. Kale kole chike bichikei ara kakiwirchi nyanjani katikikilgei kucho tamangap keit eng kakut. Yelen kale kotikichikto melit kitegen tamangap koit eng kakut kotumtumgei melit mising kelaja ongewirte. Kosa bichukei Jehova kolechi oye matkonamech korotikab chichi chi matlelut. Kenam akewirchi nyanjet kong'ep kowirchi nyanjet kosis nyanjet. Kale kilokoi injiriot Jona kiyok Jehova king'at Jehova injiriot asobet kolokoi Jona. Kale kitebe Jona injiriot betusiek 3 ak kemausiek 3 ak eng let koit ngekutab Nineve kobun injiriot amakit yoto. Kolechi listeners eng oret neune netos kikerkeitu ak Jona akot akichek kele kuikimamake kiy Jona kiong'otoni ko akot akichek eng kasarta nekimitei kochang tuguk chemakimake kiy. Makimake kiy kurset nekure Jehova kole oib logoiwek chemechen. Kale opa oya biikab bororiosiek tugul koek alamaliet. That is the great commission nekitindoi achek asa koi kanisetab Seventh-day Adventist. Kemwoe kele opa akoyai bororiosiek tugul koek alamaliet. Opasan ichek kainetab kwanda ak werit ak tamirmiriet ne tilil. Onet ichek kosub tugul cheking'atech Kristo. Noton ne kurset nekikikure. Kale lakini makimake kiy akot akichek. Kikorate boisionik chechang. Kergei ak chi nengemwochi kelechi kakile nyo keib logoiwek chemechen kole kotunisiei kole age akolse yemite mbar tomo koratei amire echekab chokichi toneti kokochigei biik boisiosiek chebo boisionikab eunek chebo korikyok ak kemete boisiet neo nekikikonech nebo sorunetab sobonwek nebo ibetab logoiwek chemechen. Kieshe Jona kwo amu kimach Jona kimeche kwo ngamian nganasetab Nineve. Kimakotomeche kesor ichek lakini kimeche kole kikes kuwe ng'alyotab Jehova amu bistoenwa. Tia akot akichek ngap kemeche kele kaya kikes bichu amu matkokasit. Kaya kikes bichu amu kikobistoe ng'atutikab Jehova. Nakatakiweku eng oretab rirgei kirwokyi ak kikikyi ak kele nyoljin ichek meet kosir kito ne kurset nebo Jehova nelen obwonji akwek tugul cheoloe milet angot nda biriren netya kole lakitu kou theluji. Kokitil Jona akole ngikes bichu nakata wendi kosubkei ak tugetab kipsengwet. Kale kichorirenjindosi akot akichek boisiet eng oret notok ak keeshei boisietab Jehova nekakurchech. Ameche kiro akobo Jeiso. Kale komwa Jeiso kole kosir Jona. Kale ngang kingen Jeiso kole nyonunenyi kwakoi kimurtoiyot ko kale kikonkei kora konyo matin kingen kole ipko wendi akoi kimurtoiyot kikarta. Eng oret age ko kikonkei koib tiong'natet nebo sarunet
kot ko hakikishan kole kakosor chito arwetab kejir ne kiakobet ko kien Jeiso kole awendi awalegei akaitoi sobondanyu akoba ichek asobit konyor sobo nebo koikeny. Maige notok Jona, kiker Jona kole akoi pkolu sobenyu ako manyolchin biik chebatokakasit kotekebechin ne ketinde kicheng ortinwek kou chotok chengap kelen ometochi kipsakarek asikobit konet ng'ony ako matikenai kele kakat kotindoi chito kasarta akotoi nguno. Eng kitabutab Luka 19 kokonech ng'olyo nekinyokwai Jeiso nekale amu kinyo weritab chi kocheng akosor nekikakobet. Angot ngana kingen kole wendi kot koek kimurtoiyot kokale kinyo ngana kora ko kinyo amu lengo nenyi ko sobit kocheng akosor nekikakobet. Kale amune asimakikonugei akichek eng oret nebo kesoru biik, amune asikekerkeitu ak Jona. Ne ngeleche chobe kimasi kemach kebe kimasta age, ngeleche tokyo kimasi ketou tetutikyok alak cheter. Kale amune asimakiyai boisietab logoiwek chemiachen chebo kateunet eng betusiek chebo let amu kiboitiondo Jona nekimitei eng ekosiek chebo let kokergei ak achek nguno kiboitinik chekimitei eng ekosiek chebo let chekikonech kateunet ni asikobit kiteite kikochi ichek kateunet nebo kamang'unet nebo sobondab koikeny eng ichek cheiyoni. Kale kitebe Jona injiriot betusiek 3 nakakimwa kingap koyok Jehova injiriot kologu Jona ko kitebe injiriot betusiek 3 amut eng gektonyi. Ne konetisiet nekinetigei koleche leson kitebe Jeiso inendet betusiek 3 oldo meet eng betusiek 3 amut eng kekwogikab achek tugul. Ki Jona ko kime anan kinyor kerkong'et ak tengektonyi nekitindoi nekibistoi Jehova ko injiriot betusiek 3 ak eng betut nebo 3 keng'ong'da. Kale eng oret age ko kole Jeiso akine ko kinyo ako kime ak eng betutab 3 komong kokakoun tengekta age tugul nebo achek tugul kime amut eng kekwogikyok. Eng nitok kekere Jeiso ne kurech ako kurset nekurech kolen oib kiong'notet okur ichek chemite eng Babylon olenji omong'u akwek omong'une akwek bikyuk Babylon nekikomurwon emet nekikokochi ing'ony koe eng kikombetab koromnatetab soksenyi nekikonaga laitorinik eng kikombani laitorinikab emet kikoyeiso bororiosiek kikoyeiso ng'ony kikikuch tengekto kou beek ako makikose kateunet ako ngeng'etyi kele chekakiyoktech akot akichek komakikoitoi kateunet notok kikochin ichek che kikombani lakini kikere kele ngolusyo amu matokokas kateunoni. Kale kitinye kurset nekikonech kiong'notet kele oba akokur ichek komong eng Babylon kobwonji sobondo nemaikesugei kou ye kikiyokto Jona ko kikiyoktech akichek. Tos eng oret neune nekekergei ak Jona? Tos kikergei ak Jona anan kiter? Tos kikeikei anan kikergei ak Jona? Tebutiet nekitebegei yekitare lesson nebo Jumapili kele tos kikergei ak Jona eng ngelelnotet anan tos kichokte echek ko kichepcheben keib logoiwek chemiachen. Ngot ketinye ngelelnotet kokure Kristo ngot kele ongesigurani akeib kiong'notoni kikikonech eng oretab kaming'inetabgei eng kandoiset nebo taonit netilil atya koit kakesunet. Ko ngot keyoe kesom kimnotet kotestai Jehova kokonech kimnotet ketestai keib logoiwechu eng kakesunet nebo ekosiek asikobit yeche icheket kenyoru kutwet nebo sobondo koboto ichek chekikas kateunoni. Tos mi chi netesei anan ko netebei amatai mwalimu nerube? Bas ameche atai mwalimu nerubei kotestai. Kongoi mising Arap Marwa. Kaibwatwech akobo boisiet nekikakikur Jehova koboisie Jona. Atindiotab Jona ko atindiot nebo kamanut eng sobet nebo tisik alak tugul anan ko chi nekikotach logoiwek chemiach akobo biik chetomo kotach logoiwek chemiach. Kaiarorwech komie banda nebo Jona. Kokiyokto inendet ko tisindet ipkosor emet nganaset neo nebo Nineve. Nganasetab Nineve
ko ki nganaset nekikoker Jehova kole angoyach biikab emonoto. Mi asikarik chekibo asurik chekikimen chekiboisie karik. Ko ngisoman atindiotab emonoto ko kiakoloikitu bichu eng taitab Jehova. Kikibore biik, kichang muswek chekikibore. Kiya kabisa nekimotokonye chi kwo olot. Bandab Jona ko kiingen. Ameche ataune arap Maruka ngisoman. Ameche ataune Jona 1:9. Kakitebe Jona kelech ing'o kakeser barbarek amu kakobutyo agenge konai kele kakomong biik chekimi melinoto. Amu kingolipan melit kwo ine akipkur koek chi nemamake kiy. Ako chito nelen chakaak ingen muguleldonyi. Ko kingowol inendet kole kiwol inendet kolenji ane kwai Ebranindet akakutunjini alosu Jehova kamuktenetab kipsengwet nekiyai nyanjet ak emet neyamat. Amune sikomwa Jona eng yu kole ane ko abo Yahudik Ebranindet, angen kamuktoindet amu akutunjini inendet Jehova nekiyai ne, kiyai kipsengwet kwa nyanjet ak emet neyamat. Neiboru kele kiboityotab Jehova no kikur boisiet netilil ko Jona ini. Kaek kityongon inendet kakoikoen eng sobondonyi mamach koyai boisiet nebo Jehova. Ameche ang'alale bo sikunet nebo chichi. Kangewirchi inendet Jona kewirchi nyanjet ko kiingen Jona kole kakobekune. Amu kangemwa kakowasak nyanjet kole kakonyitak akine kole ngoik chokoek kimkototindoi Jona kole sobei. Kiingen kole kakoborok chechik, kaketorchi nyanja. Kaputenyi nekakiwirchi nyanja kolen saisere. Anga kakochop Jehova oret. Kochop samakiat. Mete samakinik chomengechen anyun. Samakiat neo nekikure whale. Komi chechang, mi kebeberwekab mi samakinik cheechen eng nyanja. Ko whale ino meche aib agenge amu chang chemitei. Konyo koek tayari kengewirchin Jona kole ko tayari kolugui. Ko samakiandanoto ko nekikure whale ko ngoyat kutit kole korongdogei beek kuyo korongyigei atebwet. Ako kututa beek komong'une itikchik chemi orit. Komong'u beek cheu oinet nekatokosta kwo barak. U kapsururiet nekarorongei beek. Samakiandani kotindoi mootinwek somok chemi orit. Moet netai ko nekikonore amitwogik kikure junk food wendi nguno yameche kocheng kowendi korong'yin kele mi samakinik chechang akolapat kabisa koyat kutit koba beek kobendoi beek masi kole samakinik kale kowendi moet netai nekikure four stomach ipkosisyo eng yot making'oe makiito kiy age tugul nekimung'e nebo amitwogik. Tindoi moet nebo oeng nekikure main stomach. Kale tos kikure kobonjoret. Imuchi koek kibonjoret nekonore nabo ngokiet, kibonjoret nekikuye kergei ma ngokiet nini tikitik. Konekit kibonjoret netai nekikonore. Komi nebo moet nebo somok nebo oeng ne moet anyun nekikonu digestive juices sikobit kong'aa amitwogik akonai kole amitwogik chu kaune, amitwogik samakiani kaune, kopcheapche amitwogik nguno kopchei kowek akoisto. Kotab keit moet nebo somok kekure pyloric stomach nekale wendi kityo kakeng'aa amitwogik kakoek amitwogik chemakomi kiy neui kolugui anyun konde moet koek nutrients koit korotik koba tikitik koit kebeberta nebo borto.
Komwoe kipsomaninik chechang kele Jona ko kikimuchi kende kiponjoret kai. Kikilugui kityo kotebe kebeberta kosis betusiek 3, mebusi, mong'ololi, marui, kasabis buch. Kwa samakiat eng kimnatetab Jehova. Kurindet nekwerie samakiat ko Jehova. Kabois samakiat eng kekutab oinet. Nai ile samakinik chu echen chekure whale komabendi eng kekut nebo beek amu meche beek chechang. Sikobit eng bechotok komuchi kwo eng oretab beek akolanda mailondo kowendi le matya beek. Akile kiwo akoi eng kekut neloo nemuchi korib beek ak kong'ung Jona akonyor biik chekibo samakinik kotekishi. Neiboru kele yekitege samakinik akichenge ko ki deep sea. Maat konde kityo eng kekut. Akoranda Jona kole kale matakoberbergei Jona amu ngisoman sirutikab Jehova kokamwa ng'alek cheu chu. Kale kingoit Jona yu kakikas ng'alek eng 3. Komwa ng'alek chenyikisen eng yu. Kale kitoo Jona kokakoit eng kanaset. Yakoit eng kanaset kole mitei betusiek 40 kityo. Ngomwoe kole mitei betusiek 40 akataune chemi yu kolech melete kekoigei ako mokemwoe ng'alek. Yani kimnatet nekomokotindoi Jona korok makakwong'e melit nebo samakiat. Making'a. Mang'ois samakiat kai kobar chichi. Komong kotokosobei. Korok netai konai kole ango Jehova nekakwai ng'alechu. Asoe Jehova nekiyai kipsengwet, akasoe Jehova nekiyai emet, Jehova nekiyai nyanjet, ako nekiyai tiong'ichu tugul. Kamanutietab Jona eng yu kosik eng sikunet nebo muguleldo. Kawirtaet nyi nekibo nyanjet nekilen ingwek chekoek akokeskei ko kisik eng kwenutab samakiat komi moet betusiek 3 ak kembousiek 3. Sikunet nebo Jona ko sikunet nekitwa muguleldab Jehova akine. Ake ngomong'u Jona eng kutitab samakiat ko kiibor kole mako Jona nekonye nekimitei nyanjet ak chinye kotomo kochut samakiat. Koborgei Jona eng yu kokakoek chito nekakoe terit. Ako ng'alalet neng'ololi nguno ko ng'alalet nemakotindoi rirgei akobo tengek. Ngisoman Jona 3:4 kole betusiek 40 chekakong'et keng'em eng kanaset. Matakokaibai biik kolech osiku kamwochi ultimatum nebo betusiek chebo timetable nebo Jehova. Kolech makorire Jehova betusiek 40 ko betusiek 40 chekiwo Jeiso ong'atet aketyem setani ketyemune tuguk 3. Betusiek 40 chu kokamwoe akobo kiit neoe Jehova eng kasarta nenwach akobo sikunetab sobonwekab biik. Wakole betusiek 40 chekong'et keng'em kanasetab. Makotindoi ng'olyo age Jona kosir ng'emisiet. Kokas biik chekimi eng kekutab oinet romikab samakinik. Ako kitoi kosik mugulelwekwak eng yotok. Akerwai bichu kai akoi kaplaitoriat nekibo emetab Nineve. Kemwochi ng'alek kele kakonyo chi nekakikere kamang'une nyanjet akang'ut samakiat amu kibaorian bichotok kiker. Ako matukukwong amu kapkomong chito akorong'chigei bichu chekaba romikab samakinik akole kakong'et betusiek 40 sinye. Ingomosik eng yu abwoti ale chito nekabaoriani kokere chito komang'une samakiat komakobwoti aeng. Len korok lekaker komeche amwoiwo korok baadaye alecho kamang'une chichi samakiat kekere eng konyekchok. Komatakomwa atindonoto kemwa ng'alek chetindoi chichi chekamang'une samakiat akolech otindoi betusiek 40. Ne eng betusiechu 40 chu konyolu orib. Ngomorib betusiechu obenguni metit akoitu kakesunet.
kosik laitoriat akokur state repentance. Nakilen state repentance ko kosik tugul mangetu chi akele sikunoni komeleni bortogei kityo ng'olyon nekiyoe kelochi kiisto ngoroik akelach kuniok. Aker biik alak kolochi kuniok komekuitos kole sikunet ngoro nyolu keyai. Kelech kokeny nebo oeng karugutetab-gei moiyomegei. Ng'olyon nebo somok keisegei orek nemakotogu leu togeng'ung amu omitei ngorokenet. Kakekonok betusiek 40 meunekwok ng'emokse kanasani. Matindoi rirgei Jona amu makotindoi kasarta. Kichokchin boisietab Jehova sikosulda. Betusiek 40 chekakekonok ko kakesunet. Kamwoiwech nito komie kole sikunet nebo Jona ko kiyai sikunet nebo nganaset tugul nebo Nineve. Anga sikunet nebo kiboitiot neamdoi logoiwek chemiach kwae biik chekakas inendet kosik. Ingwamda chito ne muguleldonyi kotindoi saget angot yekosei komasiku. Anga sikunet nesiku ng'weny komugul eng kurset nebo let ko amu icheket cheibe igionotet ak logoiwek chemiach ko mako icheket korondisiek cheng'olole ng'alekab Jehova. Amu chito neyoe boisiet nekwae biik kosik mugulelwekwak ko Jehova. Kikosik biik tugul chebo emet koisto Jehova ng'olyot nekile kakonok betusiek 40 akong'emak eng nganaset. Anga Jehova kosiku akine. Sikunetab biik eng ing'ony, sikunetab biik eng Nineve ko kiyai Jehova kosik eng ng'olyot nekikamwa nebo ng'emisiet. Anga kisoru ng'wony eng sikunet nebo kiboitiot, sikunetab biik chekasik chekas ng'alek ak sikunetab Jehova nekikamwa kole ong'eme. Kakure Jehova eng kitabutab Ng'ang'utiet 18 kele nyone wakat nebo let newoche malaikayat nebo 4. Mi malaikaisiek 3 chebo Ng'ang'utiet 14. Malaikayat netai komwoe kolen omong'une inendet akwek biikchuk. Kole kiamdoi logoiwek chemiachen korok eng ng'ony komugul. Kokas chitugul koek baornatet. Nekosik kosik akotach logoiwek chemiach. Ng'olyo nebo oeng komong'une akwek. Malaikayat nebo oeng komong'une kwenung'wa Babylon akwek. Ak ng'olyo nebo somok komwa kole nyone anyun berutietab tiondo nenyolu onai ole yekanyo berutietab tiondo ko chi nemaisik akotach oretab Jehova konyoru ng'emisiet nebo let. Kotko bwone tuguchu konyo malaikayat nebo 4 nekure biik chebo bororiosiek tugul kole omong'une akwek kwenung'wa akotach logoiwek chemiach nebo kakesunet. Ng'olyot nekiyai Jona kosik akotwa muguleldab Jehova eng kipsengwet akobo kirwogutik chebwone ko kit neooksei kotomo konyo Jeiso nebo oeng. Mi wakat nebo malaikayat nebo 4 nekure bororiosiek tugul eng ng'ony komugul eng sikunet nebo let. Eng malaikayat nebo 4 kokur biik chebo takwek, kutuswek, oratinwek, bororiosiek, nganasok ak kutuswek tugul chemitei emetab ng'ony. Kotomo anyun koit betusiek chebo birutik 7. Amu birutik 7 chebwone ko kakeker rirenet. Makomi chi netokowendi kanisa kosik. Amu betut nekakoistogei Jeiso eng baptisisio eng kipsengwet eng kot netilil neoe biik kosik koyakoistogei ng'echeranatak kale koimenit baptisisio nebo kipsengwet. Yakoimenit baptisisio nebo ng'ony koimenit ng'ony eng ting'ito. Kobaunis nguno setani konam biikchik. Kokotomo koab ng'alechatak komi sikunet nekure Jehova biik tugul eng ng'ony kosik. Boisioni ko boisiet netesetai eng kipsengwet eng nguno. Makingen kele itou yo koit kakesunet. Nyolu kenai kele eng kurset nebo Jehova kobo iman ako mawalaksei. Koto kitoret Jona komong'une eng injiriot ak kong'ololchi biikab Nineve akoisto Jehova
ng'wonindo nekitabitu ak ng'emishet ko kit noyoe Jehova eng ng'ony. Matin kikwa chito kikwa chito rumishet, kikwa chito ibetabkei, kikwa chito ng'oliot nekia akosip kotach chito kikimaiya chito. Ye betut nekasip kotach logoiwek chemiachen kokure Jehova akokochi icheket kamang'unet. Nitok ko kemutech, ameche kityo kemutech nguno kero atindiot age nebo betut nebo aeng nebo laitoriat nekikure Belshazzar. Igorta nebo Belshazzar. Laitoriat nekibo Babylon ko laitoriat nekikure Nebukadnezar. Kibois Nebukadnezar bounatet koit tuguk chekiechen. Inendet nekirwotito kokere kanamwet. Kocheng Daniel ak choronokchik. Kitestai kora Nebukadnezar kopir akochub biikab Jehova. Konde Daniel, choronokab Daniel, Meshach, Shadrach ak Abednego. Ng'alek ng'olole kololji maat amu kiyai kanamwet keutuchi. Ako kiyesho murechu akole kisoe Jehova nekiyai kipsengwet. Kingakoit osindo nebo boiyot Nebukadnezar ak bounatetab Babylon, konyo werinyi nekekure Belshazzar akoib bounatet. Kou ye kiyai Jehova boisiet eng Jona koming'in eng nganaset nekibo Babylon, kou notok nekimeche kwa Jehova koistoe bounatet Babylon nekikim eng werit nebo Nebukadnezar kokakosirto kwan anan komakomi bounatet. Kiyai igorta nekikararan nebo kwong'ut nekakur biik kong'ete tabut cheterter eng ng'ony komugul. Mwaiwech eng Daniel 5:1 akoi 31 akobo tuguk chekiyookis eng igorta. Kingobwa igorta bichu komite boiboiyet nemite barak, kokakong'at Jehova eng kipsengwet koboisie bounatet nemeche koib eng nganaset nebo Babylon kopcheune oeng. Komong laitorinik oeng'u, laitoriat nekikure Cyrus nekibo Medik ak laitoriat nekikure Darius nekibo Peresik. Kotuyokei laitorinichu oeng'u akole meche kenyapan bounatet nebo Babylon. Akoingian oret eng oret nekikachop ichegei nemeche komwoiwech kanetindet nerubei. Kokikakochopkei bichu, weritab Belshazzar kole kiba igorta ngisoman Daniel 5:22 komwoiwech atindiot neng'wan nekiyaakis. Age laitoriat eng igorta, keba igorta nekikitiendos, kee maiyek, ketildoi, keurerendos, kechubishei, kemwoe chakimwa. Ongen ile igorta nebo dance ak kimainik ko ng'alek cheking'ololi kekwong'e. Angot tewendi sikas ng'alek cheng'ololi eng yotok ikwong'e ile tokomi bichu kabwatutik-kwak anan ngumo komi komie amu maiyek kokakonam metit kokakowalak. Yetong'ololi bichu kale kosirak eng inat ng'alek chekitelel tuyet nebo igorta akong'alal ng'alek somok anan ang'wan chebo komonut. Komwa ng'alek chekiketyi kale mene kutitab Ibranik, tegel, parasin. Eng ng'alechu kaek ang'wan kakiketyi agenge kelech mene nebo oeng keteshi kelech amu mene ko ng'alek oeng ak ng'oliot agenge. Nakamwa kole kakoit Jehova betusiek. Na ile kikimwochi Jona kele kale Jehova Jona kakikochi biikab Nineve betusiek 40 kong'emak eng nganaset kosik biikab Nineve amu komrochi Jona. Oroni Belshazzar mite tumdo ak igorta nebo boiboiyet. Kosir Jehova ngena eng keut nebo chi nemang'une liplipeni maat. Kokwong chi tugul akotelel tuyet tugul nebo igorta. Keker ng'oliot nekikure mene kakisir eng yun olole maat. Keteshi ng'oliot kora nebo mene nebo oeng. Kesir ng'oliot nebo nekile tekel. Atab keketyi keboisie kutuswek oeng. Kutit nebo Ebranik ak kutit nebo Yunanik nekikure parasin ak uparasin. Ng'oliot ne mene kokamwochi kolech kakeit betusiekuk
ak akende ratilit ak akeker kele bounoteng'ung komawendi keny kipchei kepchechin bounotosiek oeng mene kokakeit betusiek amu kaketyo kole kamwaun kakeit mene kakeit betusiekuk tekel kakende in kiloinik ak kakepimanin kele maite ui nebo let kakepche bounoteng'ung kekochi medik ak beresik ko ngemwoe ketorin ng'alechatak ko kakomong komut asikarik chebo medik ak beresik bounotet nebo Babulon ako mong'chi nguno rotonik akoboisie ng'otwek ak kechut nganaset ak kikibar tugul chekimitei ak ketumda korotik chekale kirot korotik kotuyogei ak oinet nekibo Euphrates nekimi yoto. Nitok amwoe biik kole mami bounotet netepche keny. Bounotet age tugul nekatyem kotororgei kosir Jehova koming'ini Jehova. Kiming'in Jehova bounotetab Nineve in Jona. Nyokoming'in Jehova bounotet nebo Babylon ing siret nebo inat ing kondab laitoriat weritab Nebukadneza akoborchi kole kakoit let neng'ung. Bounotet age tugul netiemei kokilgei akowas biikab Jehova akonyalil kosire Jehova inatut. Imuchi masir kou yekinye lakini boisie Jehova kimnotenyi amu kakoit let. Bo bounotet Jehova. Bounotosiek chekitindoi kondoi Jehova laitoriat akomuchi koisto. Kou ye kokikas eng kanetisiet nekomitei. Kacherech nito komie kenai kele Belshazzar ko kikibet bounotet ak kiek let nebo Babylon. Komong medik ak beresik chekinyokoi. Kokamache ateb ale inginye neikuitosi ng'alechu koborwech kele atindonik chekiyookis ak kinye komeche sikwookis eng achek betusiechu. Ongenam atindonik chekiche akeibu eng achek rani. Tos mi chi netese ng'olyo? Gatachi Lilian iib kebeberta nerubei. Kongoi Pastor amu ak Aramaru eng kanetisiet nekaotaune kebendi ketesetai amu kere lesson nekokinetkei eng quarter-ini kou miwani chekokikonech kekere atindonik chekikoyookis sikobit kekerekei ak keker kwai kito neooksei. Ko ketesetai eng yotok eng yekabokokyi Pastor Nyalile ketesetai yotok. Kebendi kitabutab Daniel kora yo kakasoman Daniel 5:18 akoi 31 ak kekere kora kitabutab ng'ang'utiet 16:12 akoi 19. Ko eng yu kemeche kero kele tos nee nekekere nakilen parallel chekinyorchini Daniel ak chemite ng'ang'utiet ako iborwech ne atindondoni ne Babylon nito kakobut. Ko asikebe yotok ko amache kosomanwech Aramaru Daniel 5:18 akoi 31. Asomani kale laitoriandani kikochi kamuktaindet netoror mising Nebukadneza kwandang'ung bounotet ak oindo ak torornatet ak etunatet. Kibotonso ak koiweis eng tainyi biik tugul, bororiosiek tugul ak chebo kutuswek tugul amu oindo nekikikochi inendet. Kiborei nekimache kobar ak kibokoktoi kosob nekimakyin kosob. Kieti nekimache koet ak kiming'ini nekimache koming'in. Ako kingoetkei eng mureldonyi ak kouit tamirmirienyi koboisie menatet
kejor eng ngejerenyi nebo kijor eng ngejerenyi nebo laitornatet ak kerebe torornatenyi ak kikion kwo ole mi biik ak kigei naenyi koigei nebo tiong'ik ak kimeny koboto sigirokab timin ak kikibae suswek kou tuga ak kibutyi rewot bortonyi ako agoi konai kole kamuktoindet ne toror mising bounatetab biik ak kokochin age tugul nemakyin kobai ak maiming'ingei inye werinyi Belsiasa eng muguleldang'ung nganda kiingen tuguchu tugul ako kiyetkei obelgei ak Kiptayat nebo Kipsengwet ak kakeit terenikab konyi ak kokeit terenikab konyi kobwa taing'ung ak koe divaik ak koe divaik inye ak kiptainikuk osotikuk ak chebaigeinikuk ak koilosu kanamonikab fedha ak chebo dhahabu chebo sukunwet chebo karik chebo ketik ak chebo koik che makertoi amakastoi amaingen kiy amaitoror kamuktoindet netinyei kabuseng'ung eng eunyi ak chechik ortinwekuk tugul kakiyai kokiyok anyun eut nebunu tainyi ak kikisir sirutichu sirutik che kikisir mene tekel ubarsin ni anyun kaweksetab kiito mene kakoit kamuktoindet bounatengung ak koges tekel kakirokendoenen eng kit nekirokendoishe ak kakeker kele maitya Peres kakepchei bounatengung ak kikochi metik ak peresik king'at anyun Belsiasa ng'atutiet ak kolokchi biik Daniel ngoriet ne arus nebirir ak kolokchi kataninyi sirimdab taabu ak mwaita akobo inendet kole eku bounindet nebo somok eng bounatet. Kongoi mising Arap Maro. Ikere eng yu kekere ainet akakoborwech kakeng'alale eng Babylon ko ki emet kabisa nekimi barak komite Nebuchadnezzar ikere ile kiming'ingei kiit koming'initkei Nebuchadnezzar kikakoetkei koit kot keisto inendet ole kipkomeny timin ku tiong'ik kebae sokek ku yo kiboe emet. Kaite sosom kamatar. Kaite sosom. Kaite sosom ak sokol. Kaite sosom kikibar kemounoto Belsiasa laitoriatab Kaldeik. Kale akinam Darius metindet laitornatet kobo olobo kenyisiek 62. Kongoi mising, kongoi kakaker ale katawang'u yoto mamite ng'alyo. Kongoi mising. So ikere eng yu ile ki ing Babylon makokakinetkei wikit konye kele kimi kanamwet na kikairwotyi Nebuchadnezzar. Ko kikilenji Nebuchadnezzar inyendet karwokindoni, inyendet ne metit akobwone laitorinik alake chebwone chenyokoibe emeng'ung yani kolaitorani kosubu akomengechen kosir inyendet. Ko kimairo Nebuchadnezzar kounoto amu kikaker kole maimukoksei. Kwabwoti ale chito nekomaisoman iweke let lesson nekobo wikit konye asikobit inyo wikini. Ko nguno Nebuchadnezzar koit koming'initkei kokakikochi amu kikitororkei mising koit kiming'init kwaigei tiondo nebo timin ako kiwek kabwatutikchik akolos Jehovah. Nekikere kele tun betut agenge nekit Kipsengwet ketuitosi ak Nebuchadnezzar. Konam werinyi bounatet
eng baunatet nitab Babylon nito kakile kimwawech kakile emoni ko kibune ainet nekekure Euphrates. Ne akot nguno kotokomite ainonoto. Ko ainoni kibune yutok kale kikimas ainonitok asikechop beek komandae yani town city nebo Babylon. Kale kikakikol kitindoi kakile hanging gardens yani kabungushek cheikortototin eng ibwa town makicheng'oti mbar komite yani kikimka minutik ko kibune beechu kakimandae yani technology nekikawait betushek choto ikere ile maana akot amune sikemwoe kele kimi barak emonoton nemami akot age nguno ngekere emotinwek chekele kikotestai emet nekikotestai mami nekikosir Babylon. Kabit anyun weritab Nebuchadnezzar nekanyokonam emet ako kiingen tuguk chekiyaak akobo kwandanyi. Ingen kole kingolaskei kwandanyi kokiit komeny timin koek tiondo. So kote ibwoti ilen lakwanyi ngonyone nyokonome laitornatet kotindoi kabwatet, tindoi naet nebo Kamuktaindet Jehova nekituiyo ak kwaninyi lakini kiutye. Ko yekakoutie eng yu komakikakitech kabisa Babylon kele mamite komong akot biik cheyachen kot kele tos komong'une. Kokiro laitoriat age nekekure Cyrus. Kakenai eng yu kele kiitkei laitoriandani nito weritab Belshazzar. Kakile akouit muguleldonyi ak menatet, kiboisie menatet. Ko menatet koitin inatot. Yekeetkei akouit muguleldong'ung kot komekochi tamirmiriet netilil kondoo. Ngap keyoe tuguk alak chekikere kele yani anendet makiyoe cheuchu kot koit akot kesirgei eng kaniset kotos kakiuit muguleldonyo kokergeitu ak Belshazzar. Akibwoti ilen maitu neya nemang'une amu kitech kaniset itindoi akwet nelion neindochini lakini menoe ile mite kimasta nemuchi komang'une neya. Ko kimang'une laitoriat nekekure Cyrus koker kole bichu kikemas ainet, kale kikemas ainet kotokchi koba sawoset kole asikobit ketech ole mondoe beek. Koker kole ngotos amas bichu akichek inyumnyum ipkoker beek ako ainet sinyen melen ile ainet neming'in neu Chebisas anan neu ainet neo kabisa. Komas asikobit koyam ole mondoe beek, ole kikichop ole mondoe beek. Ko yekakokoigei notok komandae biikchik asikarikyik kobar emoni Babylon. Yepkomong'chi orit kakile ki betusiek chekikiyoe hesabwek akatomwa pastor kole kimi igorta. Kitiendos biik, yee maiyek, kilyon, kidansoni, kiyoe tuguk cheechen kakekas kele eng muguleldonywa ko kakonam menatet yani no ikergei koo mising. Ako kiit anyun yepkomong Cyrus akoker kole nga mang'otat emet yatat kebar emoni, kebar biik eng yoto. Ako ikere akot ikere ile Jehova ko kararan. Kikiborchi laitoriat yutok kiyoe tuguchu sabwet kanyekiborchi eng inatut kakisirak. Akoi sai osinye komong'ingen kole nee netesetai eng olimbo sang. Kakomong laitoriat Cyrus ak biikchik ak komong'une beechu kakibal kole kakomas beek koyam ako manai bichu. Ko kakemwochin kelech menetekei.
komaker, yani ikere ile menotet kwae nekor. Maikere ile akot ndakimwaun kito nekakimwaun nguno kakeborchi eng yo, makere kelechi kakinde kaineng'ung, kakinde weighing scale Atili. ratili, lakini makere ane ndakikertoi kolen kele kitasiku sai, lakini maker. Ako kiit kolya, kibwa biik chebo Cyrus ko kibo chebo Medic ak Peresik nyokobar bichu koturur emetab Babylon, kobut Babylon amu melen ile ki tuguk chekimakongen. Kibut Babylon eng tuguk chekaitchi, melen ile kikwong'e kole kasyanyo kolya, kakiborchi, kakemwochi. Ko ngebe tabutab ng'ang'utiet 16 koitei 12, tuguchu ko kikisir sikobit konetech tos eng inye ak ane koitchin cheuchu. Ng'ang'utiet 16 koitei 12 abwoti ale kakwo sait komuchi 16 koitei 12 akoi 19 ko ikere kora ile kakimwa kele tos kikere ne eng mwae ng'ang'utiet ak kenyorchi Daniel 12 16 koitei 12 akoi 16 akirongchi malaikayat nebo lo tabenyi ainet neo noto ko Euphrates. Akiyomyo beekchi sikobit kochobok oretab laitorinik chebunu kong'asis. Akiyaker tamirmirik 3 chemurwonen cheu mororochik komang'une kutitab maswetit ak eng kutitab tiondo ak eng kutitab maotiot nebo lembech. Amu choto ko tamirmirikab oik cheyoe kabarunoik chebendi oldab laitorinikab ng'ony komugul sikoyum ichek koba lugetab betut neo nebo Jehovah Kamuktaindet. Okero anyone kou chorin. Baibai inendet neripsei akoribei ngoroikchik simawendot Haji ngur akeker kalilalenyi. 16 kolen ak koyum ichek eng ole kikure Armageddon eng kutitab Ebrania. Akirongchi malaikayat nebo 7 tabenyi soet ako kimong kutit neo eng hekalut kobun ng'echeretab laitornatet kole kakosulda, kakobit ilotik ak kutuswek ak tulosiek akobit botanet neo nebo ng'ony nekitomo kobitu koboch ngobet biik eng ng'ony koba botanet neo nekim kot. Akipcheak nganaset neo koek kebeberwek 3 akilulyo nganasokab bororiosiek. Kikibwat Babylon neo eng taitab Jehovah sikobit kikochi inendet kikombet nebo divaikab boromnatetab neregekchik. Chang ng'alechu ara Maro. Tos iarorwech ing yu eng ng'alekab ikere kanyo ng'alekab katuiyo kora en Euphrates amu eng yu kakonyor spiritual amu kakirongchi neregek anan kakirongchi olekirongchi malaikayat nebo lo tabenyi ainet neo noto nebo Euphrates nekakikerchi Daniel nakakang'et Cyrus komas sikong'et asikobit kochut orit. Kokanyo kale bendi komwa eng yu ikere ile matowek kai Babylon, kakobut Babylon.
Lakini keker kora eng yu kekere eng dunia msima. Mako Babylon inegei. Wendi laitorinik chebo emet dunia msima koberberi. Akoit anyun ikere Jehovah kowekse. Tos ne nekinetigei eng yu? Nager ale eng ing'ony komakieku kakinyoru kanetisiet. Wekse Jehovah kou ye kikinam kap Belshazzar kwame tumdo kotunishe ak kolyon, ko acheket kora kemite kou nito. Itu weketab Jeiso nemelen ile makitindoi, kitinye kakinetech, kingen, lakini kiyoe tuguk chechang chekirwooti kelyon kot konamech ako makomite betut age netekeweksei konyorchech neregekab Jehovah. Ara kotab Lilian, ngamwa ng'ata Lilian ko yin. Kale yelen ichek kalyet, kale ko ichek betunoto kou mestet. Kengiro ng'alal kuno ko ki Belshazzar ko kingen kole tegat rimet nemite sang, ama mite bunyo nenyone kot koit ko. Kimi ang kalyet ak iburi ak italbisi ak iame igorta. Amu irimet nemite sang nekemut beek komamite chi neimuchi komang'une orit. Maibwat eng kabwatutik kole kakaimuch kobit chi neimuchi komas beek akoek oret notok. Kale nga kikere ko oret, yani koin ng'otwet nekim neikochin ichek kalyet eng orit, ko kimongen kole kakanatak ko a weak point nemang'une bunik akobar ichek. Kero ko kerkeit ak tuguk che ngap ikere kasari kitindoi teksosiek che echen che ngap keteche kele fireproof, kakile matinye ma amalulei amae kole kale kitech teksosiek eng oret nebo kamonutiet neo kele mami ak kinde kamerainik chekere soetab chebo ng'ony komugul nekale manyone bunyone tos chech kot konyorwech kot komanamech. Kale kikitobendoi keker ng'ony komugul, lakini kale eng bet agenge kochotos tukchoto tugul eng oret nebo kwong'et. Eng oret age ko kakonech kityo kenai kele kaka ole kimwechini ko Jeiso, kamang'unenyo ko Jeiso, kekasit inendet keboisie eng kotab kamuktaindet eng oretab uaminifu tugul ak eng let keiku katerterik. Makoi kekirinde eng tuguk chebo eunekyok kele imuch ketektegei, lakini tekteinet netektech ako nemite lugetai ko Jehova. Lilian. Yes. Tamen birik somok che ng'alali ku mororochek. Kongen akwek tugul mororochek kole ya kai koskolen ngolin bo gaa ng'usere. Ngoit koskolen kong'alali mororochek anan kotieni mororochek kosubkei ak moktonyi eng sautit nenyone. Mekuitoskei ako melen mwoe ng'olyo kole kakas. Kangeng'alale mororochek yu eng ng'ang'utiet 16 ko ng'alale mororochek somok. Kale mororochichu ko kamang'une kutuswek somok. Ng'alalet netai komang'une maswetit. Maswetit ko oindet Setani. Nebo oeng kamang'une tiondo. Tiondo ko baunatet ne eng orenyi kotindoi kimnatet nebo serikali. Ne nguno eng yu ko kimnatet nebo super power nebo emetab Amerika. Nebo somok komang'une mautyotab lembech. Mautyotab lembech eng kanetisiet nebo maonatet ko nekile apostate protestantism. Biik chekikomang'une kanetisietab baba netilil akokuregei protestants akomunyi betutab tai nebo wikit akoeshoi kaamiset nebo iman nebo Jehova. Ko icheket chetun koboisie kimnatet nebo kanisa kosom bounatet nebo Amerika koboisie Setani eng kanyalilet nebo let nekinyalili biik ako kakesunet nebo mwisho. So eng ng'alechu yon kimwoiwech akobo beek
eng maunatet ko beek ko biik. Yamet nebo emet nekayam Euphrates kokebor kole biik chekitindoi kanetishet nebo kakuyetab logoiwek chemiach. Komakikwong'e kou yekikwong'e Belshazzar. Makwong Belshazzar amu dansi ak igorta. Anan kit nekiibwoti kole mengen. Kito nekingen, kingen ako kiakolewen. Akole kibendi keyoe igorta ako makemeche ng'alekab Jehovah. Asikarik chekinyolu korib emet ak korib tokwek eng olimbo gate ko kiba dansi tugul ak komis. Kemeto koit chun Cyrus ak grupit nyi kole anga koek rahisi banda. Kosire Jehovah eng yung kanetishet mosor. Ko kakobwa asikarik eng olin kobor kakesunet. Kamwoiwech nito kele makoi kikesu ng'onyuni amu makingen. Kikesu emoni amu kokelewen keeshe Jehovah. Ko betut nekaieshe ilewen Jehovah nebo iman ak iyan ile isubi orenyi kosiroksei eng inat kuikinye. Ak ile kiker itikuk. Siroksei eng inat ku Jonah nekamach kwoun ak kowech Jehovah koyai kimasi. Toko rirenetab Jehovah. Tokomeche Jehovah kosik biik. Lakini ite let anyun nebo tukuchoto. Ngesir eng inat komakomi kasarta. Kiibe bounatet ak nyikemutin akinye. Kou noto akine kakesunetab ng'ony kinyalili kristianik ak kebar alak. Eng maat nebo let kotomo konyo Jeiso nebo oeng. Ko kangesoman Lilian eng yo eng 16 kakonech atindiot akoib luget nebo let nebo Gog ak Magog. Ne lugonotok ko luget nebo let nekibore Setani ak malaikaishek chik akebel ing'ony eng maat na kikikemwa kele Gehenna. Ingen letab kolen biik maat nebo Gehenna ko kikibal keringet eng koi. Kotab ikose komwoe chito kele ukere maatab hell kolole biik kong'ete siyet woche kole siyet kobek kenyisiek arawek 4. Kotun koit keldet kouir mau notok. Hell kotomo konyo. Nyone hell ing let eng Gehenna nebo let. Eng nyonunetab Jeiso anyun nemakisir ne somok. Amu nyonunetab Jeiso nebo oeng komutech kipsengwet eng ng'ang'utiet 20. Kale koek emoni karatia. Koimelit emoni kimomoni asista ak kememan kipsengwet keisto arawet, asista keisto kecheikab kipsengwet. Makomi emoni kosobe kokerkeit ak atkinye koe Jehovah kipsengwet ak ng'ony kimokotindoi tom. Koimenit emoni kale kioker muswek chebo biik ngisoman kitabutab Jeremia 4:23. Kale kiker muswekab biik chekimaiyan logoiwek chemiach. Kikere Jeiso kityongoni akobek kiptengekinik tugul. Kemutech kipsengwet chetililen. Ab ketebi ak Kiptayat kenyisiek 1000. Yekebata kenyisiek 1000 konyo Jeiso kokeny eng koyok eng kanaset nebo Jerusalem. Kokinetigei eng arawechu kele nyokonyone Jeiso akobet ak tulwetab emitik. Akomang'une kebeberwek 4 konyo kanaset neng'ete kipsengwet nebo Jerusalem. Akonyokoteptogei. Kong'et kale kobit ng'etie nebo oeng. Ng'etie nebo oeng koba icheket chekimosik. Konam Setani chemadarishek tugul chekibo luget akolech okere bichu ngong'ering'en. Ongebe kebar. Eng kaberberishet nebo lembech. Eng kitigin konyo maat akobel icheket ipkoek korek. Akous kong'ete kong'asis akobukto orek. Keyai kipsengwet nelel ak emet nelel. Konakamwa luget nebo Gog ak Magog ko luget nebo let nebo Setani akobo biikab Jehovah. Kongoi mising. Kemwa kit agenge nekameche atinye pastor nekabo Jonah. Amu Jonah kokiyokto Jehovah koker kole aja mabote ak kwo kimasta age kouni kole. Kotos achek kokiyokten Jehovah tos imwoe ilen aja amu igeregei isosegei anan itinye ilen aja
katinye kito neamache ayai eng kole mamuchi anan akot ndawe komakastoi bichotok anan ko akot ndamwachi inget akot imuchi imite ilen ngap inyone koketinye kabisa ile uiye amache amwaita ikere kito nekwanetkei eng Sabbath school lesson imache amwachi chito notuitosi rani amu kila betut kokonech Jehova nafasi kemwaite iwendi eng yenekit otuye ile chacha iker ile acha kong'etin siamwachi betut age yani inyoru nyokoriet nekeker ile memuchi ing'alal anan imuchi kobetyo akot ng'alechato koingen atya koite kaisirte ibwoti ingen ko tos kokerkeit ak Jona ko kilabat lakini kikochi Jehova kasarta ipkolugui njiriot kora kocheng njiriot acheket komakingen kele tos kinyoru njiriot ne tos koluguech ngot ndacheng'e Jehova ko kaikai nguno keboisie kasarta boisie kasarta meiweishe mwa cheingen chekwaun Jehova akot ndemwoe ushuhuda inegei koin kongoi mising kewang'u kemeche ketuiye kora ak Cyrus kaitak en laitoriat ko kekere ko inendet ko neilat ilechigei pastor kalya sikoek Cyrus neilat ko Jeiso Kristo kekere Cyrus kouwo yani nakilen kerkeindab Jeiso ko king yekakonam Cyrus ni Babylon koek nguno kakonam koek kakobut Babylon kakoek laitoriat neindochin Cyrus amu ngokakebar emet koek emet nekakanamak koek inendet nebunu ng'oliot ole serikalit ko inendet nekisubi sasa Cyrus ko kibo nguno kondochin emetab Persia akile kioo kabisa nguno Persia ko kioo kabisa neikere ile kiwo eng kemwoe sirindet kolen akot yani eng history age tugul nekikisir ko ki empire nekioo kabisa olito pa Persia ko king'et Cyrus kinyorchini eng kitabutab atebetab betusiek taman nebo oeng koitet 36 koitet 22 akoi 23 komwoiwech yani atindiotab Cyrus ak Nebuchadnezzar kala ne nekergeitu ne Cyrus ak Nebuchadnezzar anan tos ne degree nekimwa yani ne nekimuchi kong'et kobor akobo nyonunetab Jeiso ko ibwoti ile kikakinam Nebuchadnezzar ko kikonam eng lagokab Israel konam yekakonguyo nguno kanyo Cyrus ak yekanyokolul Babylon ko kiilul akine Nebuchadnezzar kot komut ibwoti werik chuko somok akot Daniel Shadrach Abednego ang'wan kakimut koek lulenik ako kinyekoek icheket chekinyekoek sikoek kiboitinik eng Babylon ko kakonam anyun akine Cyrus ile nekit kokergei amu ni kipkolul eng yun ako komut chekimut lulenik ko kakonyo nyokonam kakoek lulenik chi ko kingoker ko kakonam Cyrus kole Cyrus kong'ete ra lagokab Israel tugul chekikakimut kole kakokochi uhuru kolya kowekis gaa akipketech kokochi resources tugul ipkotech hekalut nekikakibut askarikab Nebuchadnezzar keker eng yu kele kaikochi kamuket batyaket nekekochi bichu akomwoe akot Isaiah 45:1 ng'olole akobo Cyrus
ile atindioni kamwa akot Isaia kong'alale akobo Cyrus kolen 45 kolen mwochin Jehova kikure eng manget ale kikalya sikekure eng Nandi ketafsiren Cyrus kele kikure Kirus. Unoto Pastor Kikure Kirus. Kirus ko eng Kirus, Kiingereza ko Cyrus nenyi neilat mwochin Jehova Kirus nenyi neilat aname eunyi nebo tai koterter bororiosiek eng tainyi ak atyach suwenutikab laitorinik siayat kombotik eng tainyi ama kikerei Kormarijo kumwae kouni kole ikere ile kimwae Jehova ako kumwachin Cyrus ko kakerkeit ak Jeiso Cyrus nailen ile yani namwae kou Jeiso eng inendet nenyone asikot konyokotoret anan kowechech keweke kipsengwet kou yekikiu. Ameche akochi mwalimuinik eng yu ole kong'alale akobo yutok koborwech kele kasikolya sikoek neilat Cyrus anan kotos iborwech ne atindioni nekitokinetigei ako nyonunetab Jeiso Kristo amu eng kakesunet kokinetkei ko mwisho nenyi ko ne ko kekere kele mwisho konyone laitoriat ne noto Jeiso Kristo nenyone eng laitorinik tugul chekikobit konyokoek Jeiso Kristo konamech akonyokonyoboni icheket akonyoboni chitugul anyun amu kinyoboni bichu ku Babylon kokipkonam lagokab Israel kokinome koboto chemelen akot koyoni Jeiso koboto akot Cyrus kokinome tugul lakini Jeiso konyone nyokomuti chechik chelewenotin icheket chekikoruiyo cheingen Jeiso. Abwoti ale eng yu eng dakika nebo let ko ne nekikeni atindioni tugul ko kokikere kele iborwech akobo Jeiso asikobit kinyal inendet nenyone neiku laitoriat neiborwech ku Cyrus nekinyo Cyrus akonyokotoret akokon degree kole icheket chekikakilul tinye kamuket kowekse gaa akikochi ki age tugul neimuchi kowek amu kimatokotinye ki nenywa elen kitindoi amu kinyowek icheket nyokootis kikochi kowek akipkotech hekalut asikobit kolos Jehova. Tos ne nekinetegei eng yu atebe mwalimuinik. Sasa mawal basta ko ina kakerkeit Cyrus ni eng oret agenge ko kaba kibagenge atindioni ak atindion nebo Jeiso ne kamane asikoek inendet neilat kwamu kayai boisiet nebo inendet neilat ne Jeiso eng oretab katiokset nekanyokotiach lagok chebo yautik komanda koba emenwa koba kowektagei gaa kotiach ichek eng otwoknatet nekimitei eng Babylon ko kanyokoek neilat amu kanyokoborye kora kou Babylon ini koborye Babylon asikobit kong'etin nekalo mang'una kwek Babylon yani boisiosiekab Babylon chekibo mesundeito chekia kotuit emet amu kakebistoi logoiwek chemechen ko ngap konyo Cyrus ini nyokotur eng oret age nekakasit ng'oliotab Jehova akotiach lagokab Israeliek ak nesirei kotur ng'oliotab logoiwek chemechen ko yekasin nekaek inendet neilat amu kayai boisiet nebo nenamege kibagenge ak atyang'natet nekinyekwa Jeiso. Abwoti ale sokotes muchungaji from there.
Kongoi Lilian tebuteno sikoik kein Cyrus ko biikab chitab bororiosiek. Kongonyone kirus kongisoman eng kitabutab ateptab betusiek ko aeng. Sosom ak lo koit ina kesoman 22, 23 kale king'et Jehova Kirus laitoriatab Persia eng kenyit nebo tai nebo laitornatenyi sikobit kosulda ng'oliotab Jehova nekimwa eng Jeremia mwaitaet nebo bounatenyi tugul akosir kole mwae Kirus laitoriatab Persia kouni: kikokono kamuktaindetab kipsengwet Jehova bororiosiek tugul chebo ng'ony. Ko ngisomanat eng yu koe baornatet laitoriandani. Kangonyone konyone ko baunindet neketerter emet nebo Babylon. Babylon ko kitebi laitoriat Nebukadneza kokochi werinyi Belshazzar. Kikoistogei baunatet nebo nenywa. Baunatet ne kangonyo nguno nebo Medik koek nekim Kirus kosir Darius. Ako inendet netindoi sauti nekimwoe kale kakur Jehova koboisie laitoriandani nekur Kirus. Komwa ng'olyondoni kale kiyokto Jehova. Nai ile chitab bororiosiek, chitab nimabo kanisa, sinai ile Jehova koboisie biik angot chemabo kanisa. Netomo kotiech kanisa ipkotebi kanisa ako laitoriat. Keboisie Kirus kole korong netai mi lagokab Israel otwognatet. Nai ile mi lagokab Israel otwognatet nebo Babylon. Keisto bounatetab Babylon kakeisto Belshazzar koek bounatet eunikab Medik ak Perisik. Komi lulenik chebo lagokab Israel. Matindoi boroindo nesoe konyo Kirus ini akole ng'oliot netai asuldae ng'oliotab Jehova. Kotur kotech nganaset nebo Jerusalem. Nangisoman kitabutab Nehemiah ak kitabutab Ezra komwoe kole kibois bichu eng eut nebo kimnatet nebo Kirus laitoriatab Parasik Medik. Inendet nekikon kimnatet akokon tuguk chekitekse amu laitoriatab emet. Akochomchi lagokab Israel kosa. Notok amune kakiboisie ng'oliot kele Kirus neilat. Kirus neilat ko sarunindet. Boisie Jehova koik kotor ng'oliondenyi nekikamasta. Kanam laitoriandani akoboisie Jehova koek inendet korokto neiweku. Kale kemut nguno lagokab kotyokyi kolech ongetech Jerusalem kecheng bounit keboisie Ezra keboisie Nehemiah. Ko kiibit chikichot ngisoman kitabutab Nehemiah ak Ezra ko kimi chikichotis. Akole okere irimoni angot awendi lelwot kobuti. Angot Sanballat ak choronok kichupis. Lakini kikale Jehova boisie Kirus sokoek inendet kirkindet nebo Kristo Jesu neityochi biik eng ratutik kamoit. Ame kityo akesamwa ale Jehova koboisie chitab torobindet ne laitoriat. Sikoyai boisietab Jehova betut nekanyalil biikab Jehova. Mautie Jehova biikchik. Boisie Jehova kiboisie Jehova Nebukadneza tumosik biik kowalakis. Ingetab koyan Jehova kwaaki amu kokuruyo kristianik makokimen. Konam Jehova komut laitoriat neisochi kristianik tumosik. Akotom mugulelwek. Ikere amdaet nekakimwoe nebo malaikayat netai, nebo oeng, nebo somok. Ko ingele Jehova komelen boisie malaikayat, boisie kiboitinik. Ko betut nekakoru kaniset ako makeamdoi logoiwek chemiach kokerkeit kanisa ak biikab sang. Kong'eti Jehova laitoriat nebo emet netorobindet sikobit kobir kaniset kong'et akosor bororiet nebo kaniset kwamda logoiwek chikakikur chekwai. Nitok noyoe Jehova koboisie Cyrus chitab bororiosiek
turubindet sikobit kole nyolu obotech nganaset nebo Jerusalem ak atekwok rabishekyuk. Kit neomoche kityo ayai ko awege osa Jehova amu koutyi inendet ak kiomaste. Koik inendet turubindet neomdochin chekikosik. Ingetab kwang'nito kotokwong'e ale angamuchi koboisie Jehova turubet kwai kristianik kokimikitu. Kopir korokto kora ng'wan. Cyrus ini ko kergeindab Jeiso. Nekergei ak nokiwo Jeiso hekalut koboisie kibonget. Kakenam hekalutab Jerusalem koik nebo mung'aret. Konyo Jeiso korokto nekikim ako kikwer chekituiyo ak chichotok ipkoyesta tugul, ipkoyesta taritik, koyesta moek ak arek ak ne. Akole Jehova moai koinyu koik nebo chorik. Ng'oliotab Jehova ni komwoiwech keboisie Cyrus sikobit kobor Jehova kole tokomi bounatet. Na ile kakesu bounatosiek tugul eng kanetishenyo, let kobo bounatet Jehova. Maket nebo kanetishoni koborwech kole bounatosiek tugul chemi emoni kong'ete kobuti, kong'ete kobuti, kong'ete kobuti. Kokakobut Babylon, kobut werinyi. Oroni kakomong Cyrus, meso kobut Cyrus ak Darius komong Greece nebo Alexander. Meso kobut Alexander konyo nebo Rome. Kong'et nebo Rome koit sikobut komong tamanu chebouni. Meso kobut anyun bounatosiekab emet rani akomong bounatet nebo kuinet nemining nemoche kotuiyo ng'ony. Yekakotuiyo ng'ony ko let nebo kakuyet nemoche kobor Jehova kole inendet Kristo Jeiso ko neilat ng'ochu. Akonam bounatet keiwekyi Jehova inendet ne laitoriatab kipsengwet ak ng'ony. Amen, 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 amen. So, kongoi Pastor, agere ale ikonech summary ne kararan. Ko ketestai kinetkei. Ngot ko imite chi ngo lesonet nito nekenyone netai, imuchi iwe isub kong'ete quarter initok anan iwe quarters alak chekikesir chekikemwa. Asikobit inyoru ak iweny Bible, ichut orit. Matwany konamech rwondo neuno ipkoit kikochi laitorinik chebo turubek asikobit kobirech. Ako kokinetkei kele itu ng'wonindo matwany koek acheket chekakinyorchech. Ara anyun kongoi mising eng quarter inito tugul nekokenetkei. Kibendi quarter nebo somok ketou eng wikit nenyone. Kemite kitabutab Komong'u. Ango lesson netai ko ketoune atindiot nebo kinyalili biik ak siketab Musa. Ko sikinetkei eng yotok metitab yotok ak ketestai. Kotokotin tugul, kongoi amu kasubik, kongoi amu akweket chekakiyai rwaet nekemwochini biik alak sikokas ng'oliondoni amu kitindoi Great Commission nekikikonech chi tugul kemwochi kutit, yani ngot oret ipkonai age tugul. Kaielewan, kainai Bible, imuchi imwochine chito eng Kingeresa, Kiswahili ak kutit age tugul neimukakse. Ngo technology oboisie asikobit kokas chi tugul. Amu kakenai kele kimite kelyek yundayun ko nyonunetab Kristo konekit. Kongoi mising, asome kesaa asikobit kiwong'chi yutok. Ko Jehova kiwekun kongoi mising amu inye Jehova nekekonech keotwech kamuget nekakiboisie technology sikobit keng'ololse ak lagokuk tugul chemite ole mite Jehova. Kongoi amu tamirmiri eung'ung netilil nekendoiwech. Ako eng yekakeitu Jehova kaketar quarter nekokenetkei ak atindonik chekikisir sikobit konetech akobo nyonunet ako tuguk cheyookse ako mising ko Jeiso nekinyolil koit asikobit ketebi kibagenge. Kongoi Jehova amu makeng'ung nitok. Ngwang makeng'ung ko kiboitinikuk chekose Jehova ikochi kaberuret. Ako tupchosyekchok, akot Pastor Ngetich akot Eva chemamite, kesom Jehova irikchi akot icheket kora. Kongoi tebi eng kibagenge eng wikit komugul
Agoi tun ketuiye kibagenge kwang mageng'ung ak ilosun ak itororin en kainetab Jeiso ne noton ne Yetindenyon. Amen. Amen. Kongoi mising. Kongoi mising.